ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aggatangak iti kamuti kan abwa, adda mulan. Awan ti mulak, ngam adda mula ti karubak. Ay no, kayat mo, aggatang ka iti kabildatan ta, gatangak mat kanyam. Ay, sige pagtulagan ta, numano ti pirkilaw. Ariglado, gatangam iti iti medyo nalaka. Kat ilakok tumat kan ka. No adda lakit di 5 pisos aganan siya iti tunggal kilaw. Mayatay. Ay, wala. Urayak iti tsindaan. Wala, masapa akto nga umay. Diyan awan pa'y unay tao. Tapno nalakati agi karga kan agdiskarga. Sige nga raud, masapa akto matinton bigat. Malantayo nang gail, adang amin papanak. Papanam kat rumabiain. Apay adamanan haranaam? Saan ko pa'y amasangot ti agharana? Didak tumot lang kaya't dagita babae. Kasano ngay akayat da ka? Alang-alang mo ti panagaram mo. No makita danto nga dun ti kwartak. Mabalin akayat daktaon. Ha! Pagkunaam nga, kayat da ka no adda kwartam. Iso nga ron da padasag ti madaan iti adu a kwarta. Ay! Tapno adda ipalastog ko kadag iti babae amadi kanyak. Kayat mo nga raon. Kayatan nakatimay sa ababaay. Gapo iti takwar. Sinalbag kit de. Ha? Sana may spilling ti kayat dagita babae. Ay, saan nga amin? Apay nga sakit. Awan mat unay kwarta kat kinayat dak di antim. Kasta ka de. Win! Apay ngay, nakalimut na di daduma kamutay. Sino ngay tinangkalay? Wen nga raud. Apay ngay, tinakaw damot nga agpaysawn. Ay madiday tuwin Masapul ang matakwatak no asino tinangkali ti kamutay. Kasano ngay ti panang takwat na. Dayta ti panunutak no kasanaw. Adda nakita katugot kay ti motor iti dalan. Saan nga tangay kargada iti motor tinalada kamutay? Ay wine, adamot nakita ngam tricycle samag. Tanong motor, may sa apilid la kumatitugaw. Angam saan naginabay Ay mapanak man ka di parenteng. Iyuman ko day tayo. Rumbang lang, nagloko kat tinang takaw iti kamutitan. Ay, imbag man tada nagatang mo nga kamote, ship. Siyak pa iti ko nam. Nalaing da ito yung achiptanaw. Ay, katimbangan tangaro din ata, bayadi akon. Mani-maninday tao Nabita pagsapulan iti kwarta hanggang tayo agpasada. Adya maalakmanan inton bigat. Shit. Ay, arigla daw. Basta masapatamanin Sige. Aba ko mamanan. Saan nga kamote ta, i-deliver ko pa'y dagitoy. Ay katwan Adu kay tinakita ka kamuti kan abada. Kamote kan abada? Saan mo nga mula dagitoy? Ay, kwa, Renato. Ginatang ko iti akin mula, ti kayat ko asaway. Ha? Ay, bakit paray? Kasla, umasok matan tilapayag kan agong mukan matam. Si ka mamuti matakawan iti mula na paray. Apay, di ka masunod. Adda ka di tinakaw da amulam, pare ko. Adda, di kamutik. Kamuti? Nalawat nalada. Ay, my goodness, my shoes, my head. Sino nga tinang takaw? No amok tinang takaw. Pabayadak king kwa na, tapno di marwam. Saan ko magarod nga mo, pare? Asino nga itati pagbayadan tayaw. Kahit saan mo nga ron nga amo ako nam. Bilinam dagiti tanod mo, tagbantay na pare. Anya nga iti sirbi dagiti tatanod? Arkos ka dilaing? Saan mo't? Di dala matsambaan mo't tinang takaw iti kamutim. Inunaanda kami kit din tagtatakaw. Kinali dati kamutim ay. Nalawa ka diti kinali da, Maray. Ay nalawa, Maray. No kumakinandala ang ti kinali da. Sumagmamanula nga po aw. Saan magtaa daw? Inla ko dalaki day. Ay, nagalasan.
Agtakaw da iti ilako da. Ngem, asino ngay nga tadagita, Maray? Kasanungay nga amumi maray. Adda ay agpakada nga agtatakaw tapno amumi no asinaw. Masapol nga rod nga aggunay man ang dagiti tanod no kasta. Ha? Surun kon no asino man day tang agtatakaw. Sigurado nga ibilin ni Kapitan ti panagronda dagiti tanod. Kwaraw. Natakaw ti kamuti ni Paribadong. Isu nga idaulam dagiti nasiglat kan maingal aman nakigumat mo. Ay, isti kadwam atanod. Sige, ibaga kadakwada nga gronda kami ti kalsada. Ha? Ibagak no sa dino ti pagrondaan da. Sagdudwa ti agkuyog Dua ijay pagsarkan na kalsada. Dua ijay daya. Dua ijay laod. Dua mat ijay amyanan. Urek may sakit di abagatan. Ha? Apay, di ka mabutang agmay-maysa? Naturida kang gal. Ripuugak dagitang agtatakaw. Kasta ati ka anak chip tanaw. Imala kanyak anaturad ka na sigla. Ship! Adumat to'y abra. Ay, isa bagay, husto ta, adumat tinag-order kanyak ti abra. Ay, no ka na yung nakasnaw mayat ti dagsan ti bulsa. Ay, una. Agbukswagon ti bulsa ko nata. Gaputado ti karga na. Baglakit din ta, adu ti magatgatang mo di kabilda tan, ship. Dahil ti pang kita manalaing ak adumiskartay, rinataw. Mamatiak nga nalayang ka. Ada ka di pa'y maalak no bigit? Aging ga di maibus ti mula ti aking mula. At dalat ta maalam. Nasaya tapno, at dalat ta maideliver ko iteso kaya. Sige. Masapat naman nga kita yung bigat. Kunak man no nagrunda na kiti tanod ni Dirabe, paray. Nagrunda damay. Apay makapungtot ka manan. Ang mga manutokak ti rinundaan da. Anya? Natakaw manan dagiti apak, paray. Kano imbaga, sagdudua da iti pagrundaan. Dua ijay daya, amyanan, kanlaod, kahit nimot kwarog ijay abagatan. Apay anya pa'y lati makunam di tangay paray. Tangad, dagita tanod mo. Tangad? Apay, natakawan ka lata? Ang mga manutanod mo lang, dagtatakaw. Ha? Ay, surod kon. Awan serpida, tanod. Ay, nasingpet dagiti, tanod ko paray. Awan pa'y nadama ko at tinakawan da dito'y kabildatan. Apay nga ron na natakawan na ngay. Agasan pa'y titinakaw da ngay. Bumsog ko matitsanda tinagtakaw. Ay, makapasuron dagitang agtatakaw. Natakawan kayo kadimanan, Maray. Wan maray, aba magtitinakaw da. Kuna ni Kapitan anagrunda da. Natakawan kami malata. Inlako da siguro at itinakaw da. Taadaw. Ay, unay kat lang arudan. Uray, kumano da itay si daun dala ang ti alaan da. Kasano nga taaya ang maamuan no asinaw. Addan tulatapan nakaduktal no asino, Maray. Ay, makapasoron at talaga. Awan pa'y nalako may. Day takit din agtatakaw tinaglakaw. Ay, nagturip man no asino da kita. Katuturidan, Maray. Naglakaw iti saan na amula? At agpakasar agayam kaw. No kayat mo, awisan ka paribadaw. Let's go. Ay, no pumanawa di tayo. Ad-addan ngay busin da timula ka kamuti kan aba. Ha? Ay, sino nga taaya dahi ta nga agal alamit mo no agtaktakaw. Ay, dahi ta nga ron ti pakasurunak paray. Adda tugaw ti tricycle nga agturong ijay. Saan nga ta nga ilugan da? Nagadun nga, no inlugan da pa iti tricycle? Iso bay. Umay ka, tainta kitain paray. Nalawa nga minti minulakay. Ay, mapantaman nga rin. Kitaan taman ti bagbagam amulam. Kain ti tugot ti tricycle. Way, ninta paray. Ang mga naibagam nga gululbudak. Makitam ti tugot ti tricycle paray. Numutor ko ma. May sa ti dalan ti pilay. Saan may? Ta nagsinumbangir may? Oo nga ano. Tricycle lakit di day ta. Ay. Sino nga ta?
Sinalbag day tatakaw. Ay, kwa, intapay man aglinaw, ijay sirok ti kayo, ta agpanunuta, no kasanuta maduktalan paray. Mala, inta karod paray. Kay, nalalaingkit din day tangag tatakaw ng iti siya. Kapitan! Ang mga numaibos adipay na duktalan, no sino ti agtatakaw? Ay, sus! Aramatak itate kinaalibtak ti ado nga utak ko. Nanatuyang, kasla damot parikot mo. Ay, maburibor ti ulo. Tanatakawan kami manun iti aba. Kakasi kami ang nagmula. Sa balay, ti mairan ranaw. Nagrundamot dagiti tanod, nga mapay ngay. Kunapay kat ni badong kaw, nga amangan no tanod mo't laang tagtatakaw. Saan mo't siguro ang marami ti tanod dayta, nana? Amo pa yan, Violet. Kasla uray siya kat mamatiak, amay sa kadagiti tanod ti akin aramay. Ay, hindi ka mapapasol, no kastaman ti pamatim, nana. Ngam siyak, kasla imposible amay sa kadagiti tanod. Kasano nga main, kat ibagada ang nagrundada. Apay nga'y nga dalat tamot natakaw. Ay, andan na panunod ko apabuspusan pare. Tapno maamuan ta, no asino tagal ala iti mula. Ibaga madago sina paray. Aramiden tan, no nyaman day ta. Ay, no maaramid tate na panunod ka. Ay, mapanta iti ibagbagang akasaran Ibaga mo na, no nya day ta na panunod mo paray. Ay, ada palakan barita iti kalapo mo. Ha? Ay, ada mo paray. Anya taramiden ta iti palakan barita ya. Ay, mga ramid ta iti dakil apalabog di tadalan. Ay, no tao ti magna. Saan naman anaw ta nalagaan ti taaw. Ang no tricycle. Ay, sigurado amayabot. Kaya't mo asawan dakil nga abot paray. Wala! Ay, kanta iti pinisi akawayan. Panakadaplat na. Gaburan tamot iti basit adaga nga daruot na. Tapno saan amadlaw palabog. No tao nga paiso ti magna. Saan na mayabag? Ta pinisi akawayan ti daplat na. Oo! Ang no tricycle. Sigurado amayabot. Nay, ayan ngay niyang Kyle. Awan mo't dito'y barangay haul kagawad. Nagkuyog da ka ni tatambadong, mapanda ije kasaran. Ha? Pati ni Tata Badang, napan. Ay, wan. Nice. Naa. Nga mapay amaragsakan ka, di imbagak akadwana ni Kabadong. Ay, saan mo't kagawad? At dala na lagip ka, iso naragsakan na. Anya kumaday ta nalagip mau. At dangamin pagkwartahan manan. Anya kumaday tangay. Tapno amok mat. Barang adamot kwartak Para lang kadagiti lalaki day tao, kagawad. Anday na. Day kargak amin ang dagiti sako iti tricycle. Inakaon. Sakaya akong ti tricycle ka. Nanay, apay ngay. Bumabamot ang ti tricycle ka. Matina ka! Apay ngay, nayabot ti tricycle ka. Anay ka, naipit ti saka ka. Sak makaikat di tayo ta naipit ti saka. Tulaw! Asidagtan iti palabog paray. Nay, makitam ka niti makitkitak paray. Ha? At saan nayabot Ay, darasin ta. Ay, noon na makita ka tao, gaburakan. Tapos gunggunan na. Ay, saan ba pagaburam ngay? Ay, multaan ka pagbayadam lang saan agaburan? Sika! Ay, tanod ka pa'y mga raw-kwarag. Ha! Tulungan na kang kain. Naipita ka. Ay, sinalbag ka. Inton kon, ginaburan ka din Ay, kwa. Ay, tulungan ta pa'y paray. Ay, mangan mo't noon at mapasama ka ni kwarog akaanak ka. Ay, sus. Tulungan da. Ay, sus. Pakawanan daktata ba daw? Saan ko nga ulitin? Bayada kami na tinakaw-kaw. Basta tulungan dakta marigata na kaon. Pakawanan da. Ay,
warog, titanod, iso kuma ti pagwadan. Saan ket nga agtakaw? Ala sige! Didon tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.